ka Regional Committee pynbeit put ha West Khasi Hill District khamtam hakibenta ka Langpih hakajingela muba po lingdo Menteri Badai Kemi yakatna Social Welfare ka jila kumu chairman kala Hiar Shamigaw Assam haka Praterik Nailar aja apply banyatai bat ka Regional Committee na Kamrup District ka jila Assam yaki senjam man poisa ka jingi pynbeit put ka job hapadeng ki arjala na ka committee hakajingela muba po la idon langru ki MLA bakentop yo ba Methodius Dakar u Remington Moment baduba Renington lingdo tongkar ki MDC u Deputy Commissioner bat SP ka district kat baya ka Regional Committee na Kamrup District alam khamat daw Chandra Patuwari Menteri Kasorka Assam nalor ki waipat ngidang syudap bentan ya ke ïakren ke balane bakashikta shiteng jong ki atli ki regional committee halor ke ïakren board apreng ke jila Assam bat Meghalaya bat kumba kipai kin mau kini kiri kekam keba ngi beteng benda benda keba ar ni ke phase 2 jong ke ïakren hadir jong ke MOU bedeng ki art lagi jela bala sain harus nen araja ar way dementa kesngi ke ïakren ya keba nilai yo angni Guwahati kalong keba seiso bat kebayat kelenti kebedai ya ke ïakren nak yang jong ke jela jong ni kalai lam ya ke kenun kumu chairman jong ke regional committee ke bedai bat ke West Khasi Hills bat kerpang ya ke Langpih sector ke ïakren la dan langru ki MLA ki bakentop ya ba Methodius Dakar ba Renington tongkar nanta u ba Remington Moment ba Bajok Pungro ba Jigur Mertong DC West Khasi Hills SP ADC kiba mikmat ya ka West Khasi Hills District ya ka meeting la chair dau minister in charge jong forest jong jela Assam bolong ru chairman jong ke regional committee na benda ke Kamrup district Mr. Chandra Patuwari aga jingidan ringkat jong ki officers jong ke jela Assam gentup ya ke DC padu SP jong ke Kamrup district ke ïakren kelayat bet pat kelayat hakalenti ke ba ngasngau kadan shibun ke ïakren pangila pan wanra ya ke final solution ya kan ya jing ya kini put pat kajing shongs ir ke chong kipat ba ha kita kaput de ni ke bangila ya menjur kalong ba ke beningkong kindon ki shnong kitau ya ke bangin submit ya ke list syaka Assam ban kam bagi day gidi gishnong ban tigna bagi gishnong kiba la shnong de kibrio ki jongi bat kiba ki deiru ki voters jong Meghalaya bat ki deiru ki jaga kiba ke sarkar Meghalaya kalat he shupun ki scheme lembagi ni sistem berada de borok bat ya kita ngi community bahkan boy syaka ba ginyo pan penpai ki syaka jela Meghalaya kapa ar kolong ba nilai pynbeit ru ba kidon ki problem areas ki ba sa sedang tu ba ni dali ki ba kadang don kajingnya tan telai apring kajingnya kam try joki artli ki jela bat hakani ke benda ni lai ikut bangin identify ya kini ki problem areas daga pa ai ka tengi ki stong bat ka map ki jongki bat ya kini en rapat ka meeting ka banlong hadin jong ka sngi lai luot ka bamot hadin jong ka khat santrik mentau benai ka banlong Shillong de kabalai kalong ba antala dep ye kita ki kam baro kini ki
Art League Regional Committee kinlet sya katai katahan Langpih banjungo ia katu ani gisnong gibadan kaniga jingya bat bangin ia kendu iki nong sensar snong bat kumju ipai ba nong snong jong kita digena kaniga deka bami naga jingikren kabalalong menta resmi bat kabadang syukun mendan Jepang.